Uyu munsi rero u Rwanda rwashyikirijwe abasirikare ba mu mutwe wa FDLR. FDLR ni umutwe ugizwe n'abantu bakuru ndetse abana barimo nabo munsi y'imyaka 10 n'ingahe, bafite 13 batari bagera 18 nk'uko byagaragaye mu bamaze kuba bagezwa mu Rwanda, bagejejwe mu Rwanda. Harimo kandi abantu bakuru, birumvikana FDLR igizwe n'abantu bakoze jenoside yakorewe abatutsi, ndetse ingengabitekerezo ya FDLR n'ubundi iracyashingiye kuri ya jenoside, ku birebana no gukora jenoside. Bamwe muri bo nk'uko tuzana kuza kubigarukaho, bamwe muri bo kandi bayobozi bakuru bavuga bati tuzagaruka, cyangwa se twebwe dushobora kuba twagaruka mu Rwanda, aruko mu by'ukuri icyitwa umututsi kitakiba ku butaka bw'u Rwanda. So ni ibintu rero wavuga ko uyu munsi nanone ni umunsi werekanye ko ibikomeza kugarukwaho kuko na guverinoma y'u Rwanda bifite ishingiro. Aba basirikare baze kuba bagezwa mu Rwanda ba FDLR n'abasirikare baje bambaye imyambaro ya FARDC. FARDC ni igisirikare cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bihe bitandukanye guverinoma y'u Rwanda yakomeje kuvuga iti dufite impungenge ikomeye cyane, ni iki gituma mu by'ukuri aba bantu bakomeza gushyigikira, bakomeza kwivanga na FDLR. FDLR yakomeje kugenda itera ibitero shuma mu bihe bitandukanye, ariko noneho kuri ubu ngubu n'ubundi ikabikomeje kugira ya ideology yo kuvuga ngo tuzagaruka. Mu bihe bitandukanye bitari no mu myaka ya kera za 2022 hari abantu bigeze gutera, bateye mu Rwanda ibisasu, ariko nyine babasha kuba basubizwa inyuma. Bagerageje nyine ibyo bintu mu bihe bitandukanye. Rero FDLR yakomeje kugenda igaragaza yuko mu by'ukuri yiteguye cyangwa se yitegura kuzaza mu Rwanda, nubwo ingabo z'u Rwanda zikomeza cyangwa se ubuyobozi, guverinoma y'u Rwanda ikomeza kuvuga iti ibyo bintu ntago bishoboka, ariko mu by'ukuri birumvikana ko impungenge zo ntago zishobora kuba zagira gute zabura. Uyu munsi rero ku mupaka mu bamaze kuba bazanwa harimo n'abasirikare nyine bambaye imyambaro ba FDLR, bambaye imyambaro ya FARDC, bigaragaza rwose kwa kwihuza k'uyu mutwe. Nk'uko rero umwe mu bayobozi ba M23 yashyikirije u Rwanda aba basirikare yumvikanye bivuga, yavuze ko ari abasirikare ba FDLR bagiye bafatwa mu buryo butandukanye, ariko noneho bashyirwa hamwe. Noneho igihe cyari kigeze baravuga bati abangaba twamaze kuba dufite, reka tuze kuba tugira gute tubatanga. Mu bamaze rero kuba bagera mu Rwanda harimo umusirikare wo ku rwego rwo hejuru, ni umwe kandi mu bacurabwenge ba FDLR nk'uko tuza kubigarukaho. Ni umugabo witwa Brigadier General, yavuye mu Rwanda muri 1994 afite ipeti rya Lieutenant, ariko ubu ngubu yarageze ku ipeti rya Brigadier General. Yitwa Brigadier General Jean Baptiste Gakwerere. Akaba nyine yazanwe n'abandi yazanwe ari kumwe n'abasirikare bandi ba FDLR bagera muri 14. Uyu mugabo rero akaba ari umwe mu bagabo bamaze kuba bakirwa mu Rwanda, ariko noneho afite n'amateka yihariye, yaba mu bihe byatambutse ndetse n'ubu ngubu muri FDLR. Ni umwe mu bagabo bavuga nyine rikijyana, ni umwe mu bagabo bavuga rikijyana. Ibi rero bikomeza kwerekana ko mu by'ukuri impungenge za guverinoma y'u Rwanda, nubwo izo za UK zikomeza gufata ibihano, imiryango mpuzamahanga ikomeza kwerekana ko u Rwanda rudakwiye kugira impungenge, ariko uyu mutwe urahari. FDLR, abayobozi ba guverinoma ya Kinshasa bakomeza kuvuga bati FDLR nta kibazo iteye, ariko wakibaza ukuntu umugabo nk'uyu nguyu nka Brigadier General Gakwerera ashobora kumara imyaka igera hafi muri 30 mu mashyamba, warangiza ukaba uri nk'umusirikare. Ndavuga guverinoma y'u Rwanda utekereza ku kigendanye n'umutekano, utekereza kuri jenoside yabaye muri 1994, warangiza jenoside yakorewe abatutsi yabaye muri 1994, uzi ukavuga ngo ndatuza, ngo uwo mutwe nta kintu utwaye, kandi harimo abantu b'abarwanyi nk'aba ngaba bakuru kandi bagifite kuko yangenga bitekerezo. Mubo rero umuntu yavuga ko bari imbere mu birebana na FDLR muri iyi minsi, umuntu yavuga ko bavugwa ko kabisa bari ku rwego rwo hejuru mu bakuriye uriya
mutwe wa FDLR. Harimo mu by'ukuri ni abasirikare nyine, harimo abasirikare bahoze mu ngabo z'igihugu, harimo noneho na bahoze mu nterahamwe, noneho hakaza nabo bagenda bagira gute barekrita. Ariko mu bakuru muri uyu mutwe wa FDLR, umutwe w'iterabwoba, ni harimo abamaze mu by'ukuri imyaka irenga 20 bagira gute barwanira muri ariya mashyamba. Harimo rero uwitwa General Iyamuremye Gaston. Iyamuremye azwi ku yandi mazina arimo Byiringiro Victor. Ni abagabo bagenda bahinduranya amazina uko iminsi igenda yicuma kugira ngo basibanganye n'ibimenyetso abantu batazamenya batavana n'ibandi. Yitwa ubusanzwe rero yitwa General Iyamuremye Gaston. Iyamuremye azwi ku yandi mazina arimo Byiringiro Victor, Michel Byiringiro. Ngo turagaruka ku bayobozi ba FDLR uyu munsi bavuga ko kabisa bari ku rwego rwo hejuru. Yitwa General Iyamuremye Gaston, azwi ku yandi mazina arimo Byiringiro Victor, Michel Byiringiro na Rumuri. Uyu niwe muyobozi w'agateganyo wa FDLR ku rwego rwa politike, akaba ari nawe perezida w'uyu mutwe nk'uko byemezwa na raporo y'impuguke za Loni yasohotse muri Kamena 2024. Yavukiye muri segiteri Muko, komine ya Nyakinama, muri prefectura ya Ruhengeri mu 1948. Ubu ni mu murenge wa Muko, akarere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru. Iyamuremye yize amashuri yisumbuye muri College Saint Andre i Kigali, ajya mu masomo ya gisirikare mu ishuri rikuru rya gisirikare SM. Yaje kuyobora kampani mu kigo cyangwa se kampani mu kigo cya gisirikare cya Kigali ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi mu 1994. Iyamuremye yari afite ipeti rya majoro muri Exfar. Urumva ko ni umugabo nyine mu myaka 30 yari afite ipeti rya majoro. Numwe mu basirikare, urumva kera noneho bwo kugira ngo kere ku ipeti rya majoro ahubwo umusirikare simbizi byabaga ari ibintu nyine, kuko icyo gihe abasirikare bari bakeya, ndetse kujya mu gisirikare ari ibintu bigoranye. Abajyamo ari abantu baturuka ahangaha, kugira ngo rero uzabone umusirikare wo muri iriya myaka aba uri ku ipeti rya majoro. Noneho n'amapeti ntabwo yatangwaga mu buryo bugize, kubera ko mu by'ukuri hari uburyo nyine Repubulika yo muri kiriya gihe cya muri 1994 wasangaga idashaka kugira ngo igende izamura abasirikare baha amapeti nyine mu buryo bumwe cyane ubundi, bitewe nuko n'impamvu zigiye zitandukanye. Ni umwe rero mu basirikare bahungiye mu nkambi ya Mugunga ubwo jenoside yahagarikwaga, ndetse yabaye komanda wungirije wa brigade ya 5 yari muri diviziyo ya 2 ya Exfar. Yahungiye muri aka gace kari mu burengerazuba bwa Goma. Mbere yo kuba perezida wa FDLR, Iyamuremye yabanje kuba vice perezida wa mbere uyu mutwe yungirije mu Rwanashyaka Inyasi wapfiriye mu Budage muri Mata 1900 muri Mata 2019. Uyu mugabo rero niwe yaravutse muri 1948. Birumvikana yuko afite mu myaka igera muri 77. Ntabwo bavuga ko ari imyaka myinshi cyane, kuko baba ari abayobozi, ntago mu bintu byo kujya ku ntambara ntago biba bigize cyane, barwana koko. Ari rero n'uyu mugabo nawe uheruka kumvikana mu nkuru zivuga ko yamaze kuba yicwa mu ntambara yabereye i Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Yitwa Nawunguka, azwi ku yandi mazina arimo Omega, Murefu, Nzeri na Israel. Nta n'umwe muri aba bagabo usanga afite izina rimwe. Niwe umuyobozi w'ishami rya gisirikare rya FDLR rizwi nka FOCA cyangwa se la Force Combattante abacunguzi. Omega yavukiye muri sekiteri yari nyine byavuzwe ko yapfuye muri iyo ntambara, ariko muri yari yaravukiye muri sekiteri ya Gasebeya, komine Gaseke, muri prefectura ya Gisenyi mu 1964. Ubu ni mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba. Yize amashuri abanza muri komine Gaseke, akomereza muri Rwankeri. Ayisumbuye yayize muri College Christ Roi i Nyanza. Nyuma yaho akomereza mu ishuri rikuru rya gisirikare SM i Kigali. Nyuma ya SM yagiye kwiga amasomo yo gutwara indege mu Misiri, mu Bugiriki ndetse no mu Bufaransa. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga muri Mata 1994, Omega yayoboraga batayo ya 94 yakoreraga mu Mutara, atsindwa n'ingabo za RPR Inkotanyi. Uru rugamba yanarukomerekeyemo ukuguru mbere yo guhungira i Kigali. Yuwe Omega yamaze kugira gute kuba amakuru menshi, nubwo hari bwo umuntu abatagira, ariko amakuru menshi yerekana ko uyu mugabo yamaze kubagira gute yitaba Imana cyangwa se yishwa. Brigadier General Gakwerere Ezekiel ari nawe wamaze kuba agera mu Rwanda. Uyu mugabo
azwi nayo ku mazina menshi, azwi ku mazina arimo Simon Stani, Julius Mokolo cyangwa se Sibo Stani. Ni umunyamabanga mukuru wa FDLR mu rwego rwa politiki. Yavukiye muri komine Rukara muri prefectura ya Kibungo mu 1964. Ubu niwe ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, Gakwerere yari afite ipeti rya liyetona. Naryo ni ipeti ryabaga rikomeye kuko n'abasirije muri iriya myaka mbere 1994 wasangaga ari ibintu bikomeye cyane. Ipeti nk'iryo ngiryo ntabwo ryapfaga kubona umuntu wese. Akaba umwe mu basirikare bakoreraga, kuko n'abasirikare ntabwo bari benshi cyane. Akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri ry'aba sous-officier ESO Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonsi wari umuyobozi wungirije waryo. Uyu mugabo rero bivuga ko Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Famira, biciye abatutsi benshi kuri za bariyeri n'ahandi hantu muri Butare. Gakwerere ni umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda tariki ya 20 Mata 1994, baramwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye prefectura ya Butare. Generali hari undi mu generali nawe muri FDLR, ubwo turi kuvuga aba generali bafatwa nk'abari ku ruhembe rwo hejuru, yitwa Generali Hakizimana Apollinaire. Hakizimana azwi ku yandi mazina arimo Amikwe, Lepike, Adonia na Poet. Ni komiseri ushinzwe igisirikare muri FDLR nk'uko byemezwa n'impuguke za Loni. Yavukiye muri komine Karago muri prefectura ya Gisenyi mu 1964. Ubu ni mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba. Hakizimana yabaye mu buyobozi bw'umutwe witwaje intwaro wa Alid wabyaye FDLR, aho yari ashinzwe ubutasi. Icyo gihe we na bagenzi be bari bafite intego, umugambi wo gutera u Rwanda bakambura RPA Inkotanyi ubutegetsi. Kimwe na bagenzi be bari mu buyobozi bwa FDLR, nawe yafatiwe ibihano n'amahanga, ashinjwa kugira uruhare mu gutegura ibikorwa byiciwemo Abanyekongo n'ibindi bihungabanya umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari generali kandi Sebastien Uwimbabazi azwi nawe ku mazina menshi harimo Gilbert Kimenyi, Manzi na Nyembo. Ni umuyobozi ushinzwe ubutasi bwa gisirikare G2 muri FDLR. Yavukiye muri komine Rutsiro muri prefectura ya Kibuye mu 1968. Ubu ni mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga mu 1994, Uwimbabazi yari umujandarume i Rwamagana muri prefectura ya Kibungo, kugeza ubwo ingabo za RPA Inkotanyi zayifataga agahungira i Nyanza. Mu gihe Uwimbabazi yageraga i Nyanza, abavandimwe be babaga mu mutwe wiyitaga Dragon wicaga abatutsi muri komini Nyabisindu no mu bice byari byegereye muri Gitarama. Uwimbabazi avugwaho kubaha intwaro. Abandi bari mu buyobozi bwa FDLR barimo Lieutenant Colonel Turatsinze Donatien Sacramento Muhongwe, usanzwe ari umuvugizi wayo ku rwego rwa gisirikare. Uyu mugabo nawe hari amakuru n'ugwanurwa ko ashobora no kuba nawe ari mu bantu bagize gute babaye bazanwe. Niturinda Placide alias Chure Ngoma, akaba umuvugizi ku rwego rwa politike. Fidel Sebagenzi we ni umuhuza wa FDLR n'imitwe ya Wazalendo. FDLR kandi ifite umutwe w'abarwanyi badasanzwe uzwi nka Club Commando de Recherche et d'Action et Profondeur. Colonel Gustave Kubwayo alias Kof niwe komanda wayo kuva muri Werurwe 2024, akongerezwa na Ngabo Golem alias Baghdad. Aba bagabo kandi uyu mutwe wa Club uvuzwe ni wa mutwe n'ubundi uheruka kugaragara hari umugabo ufite tatuwaje ya Club uri mu bitaro wasuwe na n'umugore wa Chisekedi. Icyo gihe amakuru rwose yakomeje kugaragaza yuko bigaragaza ari ibimenyetso bikomeza kugaragaza ko FDLR ikorana bya hafi n'iki na FARDC. Ibyo nyine hari FDLR yumvise abayobozi abayobozi ba FARDC ukumva ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babumvikanisha ukuntu ngo FDLR nta
kintu ngo itwaye, ngo FDLR ngo ari umutwe ngo uri aho ngo utagize ikibazo na kimwe, ngo u Rwanda ngo arirwo ngo ruri muri Congo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu by'ukuri umuntu yavuga ko ugendeye ku makuru, ukagendera ku byagaragaye kuri aba bagabo, ukagendera ku buryo bameze, bigaragara ko ari abantu kuko bari very well equipped, baba barahawe ibikoresho bigaragara kandi bagahabwa n'ubuzima, kuko hariya bivugwa ko amafaranga Nuza Kisekedi yishyura umuntu urwanamo hariya muri FDLR abadi mu bihumbi by'amadolari, urwanira FARDC ahabwa amafaranga menshi y'amafaranga nyine afatika muri rusange. So rero icyo umuntu yavuga ko ibi bikomeza kwerekana koko ukuri ku bintu biba biri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo baba barakomeje kugenda bagira gute, bahunga bavuga yuko ibyo bintu bitabaho, kandi mu by'ukuri ukuri kwabyo kugenda kwigaragaza umunsi ku wundi. Tuba tuvuze rero ngo reka tugaruke kuri iyi nkuru kandi tubagezeho abandi bagabo cyangwa se abandi basirikare barwanira umutwe wa FDLR w'iterabwoba ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abana batoya rwose pe bari mu myaka 13. Muri rusange tunagaruka noneho no kuri bamaze kuba bagira gute M23 yamaze kuba ishyikiriza u Rwanda. So rero reka tubashimire kandi dukomeze kubifuriza ibyiza, murakarama.